Thengia mbunge kuhitukia watho wa gutiria igoti ria gicunji gia 16 harĩ 100 kuri Petro nginyagia mwaka-ini wa 2022. Will as many as are of that opinion say aye? Aye. Will as many as are of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Minister wa Kigina Henry Rotich arathire na mbere na kwagarara watho wa mbunge na muthenya wa Kiumia muthenya wa keri kuria Kenya guku Nairobi makigura maguta na thogora wa ciringi 127 harĩ o lita, undu uria weruhitie uthu gatagati ka mbunge na ruhonge rwa thirikari rwa wathani. So on what basis, Mr. Rotich, are you imposing this 16% tax? It is illegal, it is draconian, it is unfair. The sovereign power belongs to the people of Kenya. It is only the members of parliament who hold that sovereign power and not the selected individuals like CS Rotich. Thiini wa history ya bururi wa Kenya, riri nĩrĩo rita rĩa mbere thogora wa maguta gukorwo ri iguru makiria, na munini wa president aroiga ati ni undu utari muhuthu kuiganania ikaya ria Mukenya na gwetha mbeca cia gukuria bururi na kuriha mathire maria rungu rwa president Uhuru Kenyatta makurite na gicunji kinene. Kama serikali tutaketi chini na bunge ili tuelewane, tuwe na mipango ya kutafuta kodi ya kuendesha maendeleo ya Kenya, lakini vile vile tuhakikisha kwamba Wakenya wengine wengi wanyonge wasifinywe, tuhakikisha kwamba there is a balance. Tutasimama imara na kauli yetu ya bunge. Hakuna ushuru itawekwa kwa mafuta, kwa sababu ikiwekwa si eti kwamba vijana wataandikwa kazi, ni kwenda kulipa deni ambayo sisi hatujui. No mubunge wa kaunti ya Kiambu Gathoni wa Muchomba kuhitukira kaunti yake ya Facebook aroiga ati bunge niyo ina mahitia. Watho wa kuongerera igoti ria maguta na gicunji gia 16 harĩ 100 aroiga ati riendekithirio mwaka-ini wa 2016, no bunge ikiuga ritirio kwa ihinda ria miaka 2 nginyagia mwaka-ini wa 2018, ihinda riria rirathirire kiumia githiru. Noguo ni kuga ati Henry Rotich mwena uria wagiriire kiwatho. Wa Muchomba aroiga ati riu no thirikari yororohirie ngoro na igwire Mukenya tha. Na minister ni arahitirie muno ni kuregana na bunge tondu bunge niyo andu a Kenya. Andu a Kenya maragia kuhitukira andu aria mathuritwo. Na ni tukwenda tuge andu magwitwo IMF na World Bank na andu aria angi ona makiendaga undu wothe ungihingiriria Mukenya no nginya turegane naguo. Bunge rutha-ini rwa mweri umwe, no mubunge wa Belgut Nelson Koech ni andikire speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi akimuria etie giikaro kia hinahi gutereta makinya maria magirire gutacukirio mundu wothe uregete kuiguira Mukenya tha ni ruo ruria rukumutunga ni tondu wa kuhaicio gwa thogora wa kindu ta Petro. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Waimbe na kumsifu Bwana.